Учутал краю эретечи саха сириттен бастакы үле героя. Биллер общественный деятель Петр Харисанфович Староватов сүүс биоғын сылыгар аналлах выставкаға биһиги музейбит фонда туттан барыта 200 биоғын экспонат турда. Бу выставкаға Петр Харисанфович суруян қалларбыт арас темаға суруюлара, кинигелері, тутта сылжыбыт мала, онун таханан музей бастакы онна седех экспонаттара көрдөрүүгө турдулар. Выставкаға биһиги музей бытын кытта теңне, элгей тәғы тойда қалас музея, Нұрбатағы Киснахон Дмитриевич Уткин атынан народтар доғырдығылырын музея, оны кытта Иван Михайлович Гоголев атынан Чочутағы музей, онна бөлүү библиотеката кыттыны ыллылар. Саха Республикатын национальный архивын үлэхите Петр Иванович Корякин бүгүнгі выставкаға анан Петр Харисанфович Староватов документарынан виртуальный выставка оңорон эме кыттыны ылар. Выставка ақсыне бәхес күнігер дері тура. Жокускай корат олықтақтырын, ылжыттарын, бәбит, білубит жонун сергетин выставканы кәлен көрүн ден ыңырабыт.